Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Ya Rabbi lekal hamd kema yenbaghi li jalali vajhika va azimi sultanik. Alloh taologa maqtovlar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli jamoat, hurmatli ko'rarmanlar. O'tirgan jamoat bizni Qorasuv rayonini, O'sh oblasi Qorasuv rayonini xatibiyati xodimlari, masjidlarda, o'sha ayrim hukumatlarda bosh imomlari bugün ish chorani o'tkazib, cho'g'ilishlarimizni o'tkazib, mana Isoq domla bizni xatibimiz Qorasuv rayoni xatibi, shu kishining boshchiligida hozir bir ish chorani o'tkazganimizdan keyin bir ma'naviy, madaniy bir esalov qilaylik degan bir o'y bilan bu yerga keldik. Bizning oqsoqolimiz domla 30 oylik Abdumanop domla, Egamber domla Modaylik hukumati, Yodgor domla Saraylik hukumati, Mavlon domla Jo'sh aylik hukumati, bu Nurbek meni xatibiyatning qattiqchisi bu kishi. Butun o'sha qog'oz ishlarida ish yurgizib turgan shu kishi bo'ladi. Mana Olimjon domla Narimon aylik hukumati, hozir qanday bo'lib qoldi? Manas aylik hukumati bo'lib qoldi. Qori Davlatbek qori bizning esepchimiz, buxgalter esepchimiz. Mana Ziyoddin domla bizning veteranlardan bu kishi, Qorasuv shaharni qaraydi bu kishi. Mana Ashirali domla Qashqar qishloq hozir Alato aylik hukumati bo'lib qoldi. Mana bizning o'sha xatibimiz domla Isoq qori domla. Buyursa bu yerda qaysi bir yerda bir jamoat cho'g'ilgandan keyin jeb ichgandan sirtqari bir Allohning zikri bo'lsa, qiyomat kuni Alloh taolo bu jamoatdan intiqom qasas oladi degan shunday bir ma'noda hadis bor. Endi albatta siz bilan biz barlig'imiz dinning xizmatida, din xizmatkorlari, elning tinchligi, elni dinimizda yashashini oson bo'lishini yo'llarini barakatli bo'lgan kishilar. Bir ekoz Isoq domla bizlarga bir nasihatlarni aytsa, orqasidan Abdumanop domladan so'ranamiz, Egamber domla bir o'zlarining bir nasihatlarini, o'zlarining el yurtga kerak bo'lgan so'zlarni aytishadi. Isoq domla, so'z sizda. Bismillah, valhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Abdurrahim domla, Allah razı olsun. Zeydin domla, sizden Allah razı olsun. Dasturxonni bardığına tolturup, kenen kılıp jayıp, damlalardı. Şunday bardığız, birigi olturabız. Uşul bizden kılgan mehnetimiz fi sabilillah, en birinci Allah'ın razıçılığı. İkincisi elge dindi tura jetkiriş. Üçüncüsü şu mazhabga көңіл buruş. Aqidada uşul mazhabga көңіл burmasak, hazırkı bizden qovmumuzda mazhab qarmavagandar, mazhabga көңіл burmagandar, mazhab ne ekenin bilmegenler, uşunday dindin to'liq ma'lumot alalmay her türlü hazır ağımlar çıkıp otadı. Oşondoqtan hurmatlı imam damlalar uşul mazhabga көбірек көңіл buraylı. İmam Azam Abu Hanifa Al-Maturidi aqidasındağı mazhabты elge көбірек düşündüröylü. Uşul boyunca ibadat kılışlıkka, yaşoğuzdu uşul paygambarimizin sünnetine amal kılışlıkka, uşunu jetkirip, uşul elge to'g'ri jetkirip, xizmatga beken bolup taq atqarıp tursagıla inşallah bizden dinimizge Allah Taala güç kuvvet beredi. Amin. Buna ötmüş zamanda arttagı qaraylı keçele bizdagi şunday jaş balalık. Oşonda ata-babalarımız tarawih namazında oroza mezgilinde. Tarat alıştı bilesin mi? Tarat alıyle şu geliver, tarawihge katışıver deçili. Turav? Oşonda şu tarat alıştı bilgen ile bala bilmegeni dele bardığı şu tarawihde imamның arkasında namazını kantip turganda o şerden үйrөнгөнбүз. Şunday.
Себеби ошол мезгилдеги биздин акыйдабыз, ата-бабаларыбыздын ошол мезгилдеги дамлаларыбыздын акыйдасы өтө туура болгон экен да. Себеби итаатчылык, моюнсунуштук, экинчиси мындай намыс, ариет ушунчалык күчтүү болгон экен да. Себеби ошол мезгилде карасаңыз, ушунчалык тамашаны көтөргөн, ачууланбаган, улууну урматтаган, сыйлаган адамдардын эмесин угас да, мамилесин. Мен бир эле нерсени мисал келтирейин, кыштын күнү дейт. Биздин айылда. Эки баланын өтүгүн чечип, карда, жыңайлак кар малтатып келген экен. Тамашалашып эле. Наскысын да чечип, өтүгүн да чечип алып алып, тракторго салып алып, трактордун аркасына кар малтатып келген экен да. Ошол эми кар малтап урматтаганынан, сыйлаганынан ошол менен тең тайлашып урушкан эмес экен да. Болуптур деп айткан экен. Болбосо караң, эң камында 2 километр же 3 километр кыштын күнү суукта кар малтап келген экен да ошолор. Азыр эми жаштарыбызды карайлы. Бир улууларыбыз бир каттуураак сөз сүйлөп койсо, дароо каяша берип, сен неге онтуп атасың? Мен адам эмес бекенмин деп ошо менен ак сакал болобу, көк сакал болобу, тең-метең урушуп, ошону мындай азилди көтөрө албай, тамашаны көтөрө албай, ошол немеге улууга урмат сый көрсөтө албай, ошо менен эмне болуп атат? Жакалашканга чейин барып атат да. Ошон үчүн биздин илгерки ата-бабаларыбыздын адеп аклагын караң, кандай болгон. Азыркы мезгилдеги биздин жашообуздагы, коомубуздагы немени көрүнүштү караң. Ушунчалык аялдарыбыз деле мисал үчүн. Эми оронуп, хижапта жүрбөсө дагы, бирок башындагы жолугун түшүргөн эмес да. Туурабы? Башындагы жолугун түшүргөн эмес. Эркекти көргөндө өзүн этият кылып, өзүн да бурчка тартып, оозун же дасырамалы менен же жолугун чекеси менен мындай өзүн жүзүн тосуп, да ийкемдүү болуп турганын. Ушундай. Азыр эми карасаңыз, хижапта же болбосо паранжыда бетин тосуп алган, жүзүн чүмкөп алган, бирок сизи эркексиңби деп беймарал эле уруп согуп эле түртүп эле кетип атат да. Туурабы? Биздин адебибиз, ислам дининдеги биздин демебиз каяка кетип атат. Ушулардын бардыгына дин кызматкерлери себепкер дейт да, азыркы коом. Неге десе, ушулар айтпай атат, ушулар дебей атат. Илгери айылдагы молда бир эле айтат эле, бардыгы угат эле, ошону дин немени адепти сактайт эле деп атат. Эми азыр дин кызматкерлерин менен сүйлөшсөңүз, биз айтып эле атабыз, какшап эле атабыз, эми укпай атсам эмне кылабыз дейт. Туурабы? Ошон үчүн биз мына исламда ыйман келтиребиз. Жакшылык, жамандыкка дагы бардыгын Алладан деп билгенге ыйман келтиребиз. Мына ошол жерде турат экен да. Бардыгы Алладан экен. Аллах Таала инсандарына жүрөгүнө бекем ыйман берип койгон болсо,
ол коомдо кандай коомдо жашап атат, ол катгый назар жүрөгүндө ыйманы болот экен да. Уялат экен да. Күфүрлардын намазын немесинде жашоосунда жашаса дагы ошол Алланын бар экендигин чыгарбайт экен да. Жүрөгүндөгү ыйманы менен бетиндеги уят кетпейт экен да. Аллах Таала ушул бизден ыйманды алып койгон болсо, биздин жүзүбүздөгү уят кетип калат экен да. Biz sırt sölökötübüzden ile Allah'a iman keltirip Müslüman bola öğret ekенбиз. Elhamdülillah Müslümanmın da öyleçe. Бирок o kalbыбыздагы, жүрөгүбүздөгү болгон ыйман жүзүбүзгө чыкпагандан кийин ол бекер экен да. Ыйман тамакта бияк өтпөйт. Машалла. Азыр ошондой болуп атат да. Азыр сурасаңыз, о сизге фатва чыгарып коет. Ayat aytat, hadis aytat. Ayattан айтат, сүйлөйт. Хадистен сүйлөйт. Бирок амалда жок да. Амалда жок болуп атат. Ошон үчүн урматтуу имам дамылалар буга көбүрөөк Аллах Тааладан кечирим сурап дуа кылайлы. Рахмат. Алладан кечирим сурап элге, жерге ушул бизге динди толук бергенге, жеткиргенге Аллах Тааладан бир жардам сурабасак, азыр биздин жашообуздагы, коомубуздагы жаштарыбыздын акыбалы өтө оор болуп атат. Биз деле жаш болгонбуз. Бирок биз жаш мезгилибизде аксакалдарды урматтайт элек, сыйлайт элек. Урушса дагы мына мен эми кичине улакка аралашып чоңойгон баламын. Ошондо көрөт элем. Акса неме камчы менен урса дагы ун чыкпай туруп берген балдарды көрөт элем да. Камчы менен. Жоңго чабат эле аксакалдар. Ошондо дагы жаштар ун чыкпай туруп берет эле. Азыркы мезгилде камчы менен урбай эле жөн эле сөз көтөрө албай атпайбы? Сөз көтөрө албай атат. Ошол неден? Ошол аксакалды урматтай албагандыктан да. Ошону сыйлай албагандыктан. Ошол эмне үчүн сыйлай албай атабыз десек, биздин мусулмандын адебибиз сыртыбыздан эле экен да, ыйманыбыз сыртыбыздан эле экен. Иште жок. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көкүрөгүн бекер урбаптыр да. Ат-таква хахуна деп. Таква мына жерде деп бекер урбаптыр да. Ошол жерибиз биздики эмне болуп атат? Толбой атат ыйманга. Эгер ошол көкүрөгүбүз ыйманга толгон болсо, бүт денебиз ыйманга толот эле. Ыйманга толгон ыймандуу инсан эч качан өзүнүн адеп аклагын бербейт эле. Адеп аклакты билбей атат азыр, улууну урматташты билбей атат, кичини сыйлашты билбей атат. Ошон үчүн мектептерде деле көрүп атасыздар, мушташтын жаңжалдын аркасынан бирөө жарымы өтүп кетип атат. Ошого чейин барып атат да. Демек ошо баягы насаатта айтып аткандардын өздөрү ошого амал кылбаса жукпайт экен да. Жукпайт да. Бир сөзүңүздү бөлүм домла. Бир мисал келтирип атат да. Мына Кавказ жактагы бир алым киши мына жамаатына отурат. Мен силерге бир нерсе көрсөтөйүн дейт. Жамаатка айтып атат. Мына бармакты неме дейбиз? Баш бармак дейбиз. Мына неме дейбиз? Сөмөл. Мындай кылып атат да, жамаат карап. Бардыңар мага сөмөлүңөрдү көрсөтүңөрчү десе, бардыгы мындай кылып атат. Жамаат карап, бардыңар сөмөлүңөрдү көрсөтүңөрчү мага деп мындай кылып атат да, десе бардыгы кол мына баш бармак көрсөтөт. Көрдүңөрбү дейт. Бардыңар мени айтканымды эмес, мына көргөнүңөрдү кылып атасыңар. Мен мынаны көрсөткөнүм үчүн сөмөл деп атам өзүм. Бирок баш бармакты көрсөтүп атасыңар. Бардыгы алдым ушуну мынаны көрсөтүп атат да. Мага көрсөткүч бармагыңарды көрсөтүңөр deyapti, мынаны көрсөтүп да. Көрсөткүч бармагыңарды көрсөтүңөр хаммелер десе, отурган жамаат бардыгы эле мынаны көрсөтүп атат. Көрдүңөрбү дейт. Силер дейт укканыңарды бир көргөнүңөр кылдыңар дейт. Үйдө эм бала чагаңар, колуңардагы бардыгы силерди аткарганыңарды кылат. Кылганыңарды кылат. Ора болбоңурлар, айта берип, өзүңөр качан айтканыңарды жасасаңар, элдер ана элге жугат. Ошондой экен. Имам Азам жөнүндө бир сөз бар эле. Баягы бирөөнүн баласы ооруп, баласыга табып асал жебеген десе,
Ha? Qanday edi shu? Misal gibi dese, keyin o'rib qolasan. O'rib qolasan desa, navay jey beradigan, atenda qiynaladi ekan. Anan odamlar o'tadigan falan joyda bir oqsoqol bor, shu asalni qoldiradi. Borsa oqsoqol chaqir meni chay ichib o'tirgan ekan. Biz shunday ahvol bilan keldik. Bola o'zi asal jeydi, asal jesa allergiya bo'lib ketadi. Shuni siz davolaydi desa, "Ha, men davolayman. 40 kundan keyin keldi" ekan. Ya hozir damlab bermaysa 40 kundan geliyor bolam deb. 40 kun alışadigan bola. Kunda o'sha janjal aql yeb deb 40 kun o'tgandan keyin borsa, oqsoqol chay boyag'i ko'rinishda chayda o'tiradi. Biz olib kelsa, "Ha, bolam keldi." "Voy, sadang" dedi bolam. "Asal desang o'rib borasan. Asal jegayna." Bo'ldi. Shu bo'ldi, u bo'ldi. Shuni 40 kun murda aytsangiz bo'ldi-ku. Baldarim, buni hikmati bor. Sizlar borgandan keyin bolaga bir haftaga cheyinlar chiqmaydi ekan. Haligi asalni oldan qo'ysam chiqmaydi ekan. Vajiyetisida nima ekan. Anan keyin qayda keladi ekan oqsoqol shuncha qiynadingiz 40 kun deb shuni murdalay aytib qo'ysangiz bo'lmaydi desa. Baldarim sizlar kelganda men nima qilyapman chay ichib. Oldimda nima bor asal bor. Shu asalni men jeyotganman. O'sha asalni men 40 kundan keyin men asalni boyaga denamdan 40 kundan keyin chiqdi. Anan keyin men aytganim ta'sir qildi. 40 kun o'zida amal qildi. 40 kun o'sha amal qildim, mana bola o'sha amal qilib o'sha shifo topdi, debey. O'shaning uchun har qilgan turgan odam o'zi birinchi yaxshi amalni amal qilish kerak ekan. Anan birovga nasihat qilish kerak ekan. Ota o'zi sigaret chekib turib, bolam sigaret chekma desa bo'ladimi? Bu aytdi. O'sha yaxshi namoz va ibodat qilib, otasi ibodatda bo'lsa, bolam ibodat qil desa, otaning so'zini o'ylaydi. Ota o'zi ibodatda bo'lsa, ko'rgani qiladi. Ko'rgan qiladi. Uyasi ko'rgan. O'zi xush uyada ko'rgan qiladi. O'shaning uchun Alloh taolo o'sha biz o'zi baldarni ayirsa imomlar qavmga biz bir ko'rsatkich bir qural ekanmizda. Eski nimalarda Egamber domla bir nimada so'rovda. Murdagi cho'ng domlaning yoshdagi, siz yoshdagizdagi cho'nglar aytadi-da, mana Ziyodat akamlar aytadi. Biz deydi, ko'chada ketyapsak, oqsoqollar turgan bo'lsa, oldini bosib o'tmaydilar. Biz oqsoqollar sekin nari ko'cha bilan aylanib o'tadilar, oqsoqollar turgan bo'lsa, oldidan kesib o'tmaydilar deydi-da. O'shaning hozir oqsoqol bo'lavi, boshqa bo'lavi, tepalab ketibdi, va siy urmat yo'q. Shuni sebebi yoshlarda ekan, shu oqsoqollarda ekan. Shu nima deysiz shu? O'sha hozirgi oqsoqollar, murdagi oqsoqollarning salovati yo'q ekan deyimda. Hem to'g'ri aytasiz. Burungi mezgilda sizning mezgilda o'z aytganday oqsoqollarning nurmasi boshqalar. Agar oqsoqolchilik qilsa dile o'zlarining salovati bilan, o'zlarining bosgan turgani bilan o'sha ta'sirli bo'ladi. Hozirgi bu aytganday o'zlari o'shol ishni yaxshi atqaradilar, tartibingizdan. Anan o'shuni ulgu olchilik. Ilgari qilsa o'shuni ulgu olgan. Hozirgi oqsoqollar o'zlari o'sha ishni qilib turgan, boyaga aytganda buni ishni qilva desa, o'zi qilib turgandan keyin boshqalar ko'rib turib ana ne bu o'zi qilsa bizni qilva deb aytadi deb o'shuni chuqpa aytadi-da. Ko'rgan qiladi. Sofa Allohning sabotul ajri bor-ku. Sofa Allohda bir bayt keladi-da. Agarchi nafsing amrini qo'ymassan, yoshing 80 bo'lsa, misli 80 deydi. Agar deydi nafsingda aytganini qilib deydi, yoshing 80 ga kirsa ham 80 degan farscha itda aytadi. Agar nafsingni aytganini qo'yib olsang, yoshing 80 bo'lsa ham 80 degani, 80 degani itda. It bo'ydan qolsin, yoshing qarisa ham. Rumiydan bir ema keladi-da, domla. Hazrat Rumiyda bir ema keladi. Masnaviyda bir hikoya keladi-da, hikoya. Sulaymon alayhissalom payg'ambar bo'lgan emasmi? Ham podshoh bo'lgan. U kishi jonivorlarning tilini ham bilganda. Bir qush kelib arzlanatganda, kichkina qush. Taqsir meni ko'zimda bir oqsoqol urib chiqarib qo'ydi. Saydi bo'yida jashballar o'ynayotgan ekan. Men suv ichayin desam, jashballar tiyib qo'ymasin deb suv ichalvoy turdim ela. Ular ketib bir saqalchan kishi kelib, o'sha qo'lini juvotdilar, bu oqsoqol tiyib etdi deb, borib o'tirib suv ichayotsam, tosh bilan bir urib ko'zimni chiqarib qo'ydi. O'shaga men arzlanib keldim desa, ana Sulaymon payg'ambar adaletli kishi, payg'ambar u. Qarmab kelingizlar deb, boyagi oqsoqolni qarmab kelibdir. Soqoli bor, oqsoqol ekan uni. Buni ham ko'zini chiqaraymi desa, yo'q deb bir taqsir men buni soqoliga oldim, soqolini olib bering degan ekan. Buni soqoliga oldim. Alhamdulillah. Buni soqoliga oldanib qoldim. Soqolini olib beringizlar deb so'ragan ekanda. Sebebi soqoliga qarab, bu oqsoqol ekan deb ishonadi-da. Yaxshilik kutsa, undan yomonlik chiqib qoladi. O'shaga endi bu soqolni qo'ygandan keyin soqolga yarasha bo'lish kerak.
Sakal jarashmas ekanman deb yuravermay, sakalda ham qo'yish kerak, o'shaga jarasha ham bo'lish kerak. Erkakday bo'lish kerak. Musulmonda ham erkagi bo'lish kerak-da. O'sha boyagi So'fonlar aytganday, yoshing 80 bo'lsa, misli 80 deb o'risda bir maqoli bor-da. Layka kuchuk bor, layka it bor, kichkina kuchuk bor. Itning parodasi bor. Keyinchina layka deb qo'yadi. Layka itga it qariganda ham shenok bo'yicha qoladi deydi. Ko'rgan odam bunday kuchukda u. Qarib qolgan bo'lsa ham shenok deydi-da, sabaka deb aytdi uni. O'shaning uchun yosh cho'g'on bilan oqsoqol bo'lgan bilan uning salobati bo'lsa, uni oqsoqollik bir urfi ko'rinishi bo'lsa, surati bo'lsa, oqsoqol bo'lgan bilan o'zi yosh bolalar bilan ko'chada kart o'ynab o'tirgan bo'lsa, yosh bolalar bilan. O'zi sigaretni chekib olib, sigaretning tusini bilan saqalning orasidan chiqib turgan bo'lsa, uni kim siylaydi ana? Murdaga oqsoqollarni siylaganning sababi ularning boshda saldasi bo'lgan. Na ko'kragida saqali bo'lgan. Anan elning ko'zincha emas, yolg'iz avvalida ham ular gunoh ishlarni qilgan emas-da. O'shaning uchun o'shalarning salobati Alloh taolo bergan haybatidan sizlar erkak bo'lsanglar ham, yoshlar, yigitlar o'zlarini olib qochib sal yerdan o'tgan so'z bo'lganda, "Ey bola, buni qil" desa, ellar atqarganda shuni. Endi o'zi bu yoqdan o'zdan aroqdan jiti kelib turgan bo'lsa, saqaldan aroqdan tomchi tom turgan bo'lsa, o'zdan jomon so'zlar chiqayotgan bo'lsa, so'ginib boshqa bo'lib, oqsoqolga loyiq bo'lgan ishlar aytayotgan bo'lsa, uning so'zi yo'q. O'sha o'xshagan ham imomlarimiz ham, din xizmatkorlari ham ati din xizmatkori bo'lgandan keyin dokumentlar bo'lmay, masjidning mehrobiga chiqqanda imom bo'lmay, o'sha jashosunda 24 soat musulmon bo'lib yashasa, uning so'zi aytgani elga jo'g'atganda. Alhamdulillah mana so'z. Oila hukumat imomlar turadi. Siz bilan biz ibrat bo'lishimiz kerak-da. Shunday. Bizni qarab odamlar yashaydi-da. Yana siz bilan biz bayaqday bir oqsoqolni salovatsiz bo'lgan bo'lsa, ay imom shuni qiladi deb qilaveradi-da. Imoming shu bo'lsa, qolganlar deydi. Namoz o'qiganingda ahvoli shu deydi. O'shaning uchun Xudoy taolam barcha salovatni Alloh rozi bo'la turgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ummat bo'la turgan insonlardan qilsin. Amin. Alloh taolo subhanahu va taolo ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم bütün alamga tinchlik ber. O'shaning ichida bizning mamlakatimiz, Qirg'iz mamlakatidagi tinchlik bering. O'shaning ichida qo'sh qarasuv rayonda tinchlik bergin. Allah bizga hukumat ayollarimizni barligiga tinchlik bergin. Allah bütün alamda ummatning barligiga hidoyat bergin. O'shaning ichida bizning Qirg'izistonimizga hidoyat barligini hech kimni qoldirmasdan barligiga hidoyat bergin. Alloh subhanahu va taolo bola chaqamizni qiyomatgacha kelib zurriyatlarimizdan sog'lik salohat qilgin. Alloh subhanahu va taolo elga jutqa to'g'ri nasihat qila turgan insonlardan qilgin. Alloh yashog'imizdan rozi bo'lsin. Alloh taolo norozi bo'la ko'rmasin. Ahli behishlardan qilsin. Bir rahmatiga.